majuani na mwali na maore ngani mikoni zetosa za Kisilamu nyonti pia. Watukufu wa Komori, hojilifua nyonti pia litasila leo tijitorea njeni birembavi haruma yeshuhuli ya hemana mamtukufu Twiram lila nkomoko ukaba tukufu haruma yeshuhuli ya Twiram si wa Komori wenji wa hatu si wa Komori na tena da sido wenji wa Komori ritabiha na tena ritabiha homwendo wanakimu ya kandarma ye shughuli ya Twiram kamjao na kimu ukayepora na kimu yende simwa hahe shaya hajika zaka ariedo bibi je ni choma au ni choma tiji bibi ni choma tiji hajika kamjao ka hajikausa hajishanje kaya basange manamushi. Watukufu wa Komori titabihando ndondo harimo shuli ya Twiram titabihando ndondo wana nakimu yava ya mwanamushe yata peruki tizamba yajishanje tena yajikaza mabele tena msamahani yabo namba yemoyo na msamahani shayajikaza mabele yava mwanamushe yahendarima wokumbi wa Twiram titabiha ndondo mimi negociateur titabiha ngajokagabo wana Komori wenji wa tabiha shati jan denonce zenogozila tijan denonce omwendo wa nakimu yakahenda rumeshuli ya Twiram mjenzi denonce banu kati haki wa Komori ti haki nijeni interpele emafundi wa hensi ya hatu mafundi wa soma yedini nana les imamu nana les notabilités wala Ufaransa les notabilités surtout le Marseille tizamba les mafundi wa Marseille hata ngabo mufti mtukufu mufti wa Marseille ukaya tihaki ukagarjoka ntia hatu si wana Komori sime silamu ngarjoka kasime silamu ngarjoka armo silamu ziharirisha mru yativiole mwana wangu hawaviole mru mrati hibe joka zirendo mrati vure bange joka zirendo mru yatifanye twabiambi mru yatifanye krimu joka zirendo izo zambwa harume Qur'ani izo mitindo zambo mimi shaizo zambwa harumwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu kaya izo kazirendwa mwanamume ujikause mwanamshe hau mwanamshe ujikause mwanamume izo kazirendwa izo zambwa harumwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ba Komori nakimu yala ikoni hajikausa nge mwanamshe izo kamsijwa ba Komori nyonsi pia ngamsijuwao ngamsijuwao kana kimu hashanje nge mwanamushi ngamsijuwao wa Komori sola hashanje abasange nguvo hama mwanamushe nguvo magauni nguto maperuki za nyile za mwanamushe nguto msindanu nguto msindanu izo na hamba nguto rouge à lèvres enfin ngujifanya hama mwanamushe. Halafu mimi ngashangao ukakabati mafundi wadini wajawani zinongozini wamenterpele kabonaki ngondo nai si haki kabati mafundi wajabanu warenge decision shawadaza kabati mafundi walo Marseille yabo wasoma walo Marseille wamwona okangu ngujo Marseille yejayefanya ukumbi za hahe yejayefanya soirée za hahe kabati mafundi wa ntepele okanono uchije Marseille banu
kartuanza bwana kimu udoja Marseille vanu wejawe fanya soirée wejawe fanya ukumbi nono izo kazirendwa karna kubali ucha humu Marseille udofanya soirée bwana kimu sha mafundi wa Marseille hawabo katile mafundi wa Marseille shandwanya na swalo Marseille mesilamu kwa tu interdize sha walo Marseille ngwa juhao wehenda armaze soirée zana kimu si haki president wa RDC Fakim Dadabi salama la zondele si haki bwa Komori si haki na tena ngani sulinye ndondo ngani shinjiyo ndondo leso alali ukaya si haki bwa Komori kasi sime silamu ramba sime silamu aura mekabano silamu kasi Komori aura mekabano siti silamu ritrompe hanedini na rabe kadehli na rikekler bwa Komori rikekler parce que bane dunia ngwarangaliao zenti zilo silamu zikisilamu zenti ngwaronao nongarunao na hii heli rabalie dini ya hatu ngwarangaliao na hii bwa Komori ngwaunao ndo zema shughuli rifanyawo ngwaunao ndo zema shughuli rifanyawo ukatizaba na message juzi kabana basa zema shughuli rifanyawo zendo la rifanyawo zitorende hasedede joti zaba na message juzi simlabia yukangabo zenti za kisilamu izoni zachungoza makabwa komo vanenti za enti ya Komori yedini hanyu yedini ya ndabo kamtsurumo silamu esa ngamtsungo ufanya mariage ento abili menyeha hawenso araru hawumwezi menyeha yosile helio silamu izone zenti za kisilamu izo ambao wenwa watungone menti enti ya hatu yosilo silamu sile helio halafu minga ndrejei bwa Komori harumale suala lana kimu yakajuzi yakaya juzi harume shuli ya Tiram harume kumbi wa Tiram halafu nyone wana Komori no sinyangu nyone wana Komori ndo amiyula dombe makoti dommage ya bonchona video banatana na mwenisani shanga njoba Komori mwone video nganjokaya mwone video shati haki pake wana Komori wahimi yabo wamreme koti wajaza hatu wake yabo wajazi wahe erdarasa wajazi wamba erdarasa ngamjoka erdarasa shila shama shakisilamu ngwabanu hedini wende wakenso dombe makoti wajazi wahe erdarasa subhanallah sabu dini ya hatu ba Komori sabu si wamru bakasime silamu sabu silamu kasime silamu ba Komori sabu ye shama ya erdarasa wamba kayome silamu maskine dini ya hatu owaze wa hatu wakaritransmete ye dini inu owaze wa hatu wa hali wakaritransmete ye dini inu ka banu zika zirendwa dini inu na muirengendro muibali yendo na mbali ye dini inu kazinu kazirendwa wanuka do fanya tabia mbi wanuka do lana wanuka do zitransforme mka do zitransforme ojirende mwana mshe zuka zirendwa mkado jitransforme wajirenda mwanamume izoka zirendwa yode dini waze wa hatu walitransformete mafundi wa hatu wa transmete mafundi wa hale walorambia zo halafutsa ino basa sisi wa Komori ridua ze principe ridua ze culture ridua ze religion ridua ze usilamu wa hatu halafuti zamba juzi ye ilade samunzi harumalo ukumbino nena kimu ya vaye ya vegauni ya rige peruke baba la peruke ya jitie ya vegauni ya temlala ya jilekeze ndondo na hamama na mshe na bala ola mwanamume na bala ola mwanamume halafu nyone wana Komori wa himya wadombe makoti no zina wenaye ale tende mwana kimu tende bagari chibi wao ale na kimu bibi na chuma lungia bibi na chuma ngari chibi wao tizamba baka wazazi wa edarasa bala wakambe makoti ngari joka tizamba edarasa shoshama shakisilamu baka wana wa Komori tena wakabala wakambe makoti baka mafundi bala
baka mafundi tena bala wakabala kombe makoti. Subhanallah bakomori. Subhanallah. Si haki katikirore je isime silamu nezi Mungu riono zimia za hatu nezi Mungu riono l'hypocrisie ya hatu nezi Mungu riono l'hypocrisie ya hatu bakomori. Si haki na kimwa jajuza mweshuli ya tsiramu kamjamdumiza kamjamani ya ukaya bonaki karchonja ruone armoye karchonza ruone endasaho shamu mnansi yabo ye mwanama mtukufu tsiramu hedi kawe jabanu ujodo aniye mwana mkomori mwana mshe mkomori wajabanu do aniya ye dini ya Mwenyezi Mungu halafu ni na kimajarma harumaye yeshulia haho wensi mwinyibo tsiramu urongoze na kimu kansonzo nuona armoye yeshulia haho shawu mrensi yabo tiaki bo tsiramu yetsuramwe ebala silanda buzo udungo chaba rambia banar masereso udamba kawe mwana islamu udoja banu soma ze aya za Mwenyezi Mungu udoja banu ania fundi waho darasa fundi Jibril mwadisha yehwa fundi waho wambaye fundi waho mwadisha yehwa halafu lobo tsiramu ngo uliyo mramana kimu mru kafiri esala kafiri lila kafiri wala tumane sila mwana timbrudasi wala timbrudasi hata lila kafiri engo jogula mru kafiri hamam yaka mwana sila mu ya changer sexe mwanamume ya changer sexe alo mwanamushe lo kafiri kuyu wanda ndo jutina harimo mru wa jahannama bakomori harafungo bule mru jola ya jarme shughuli mru ya kanasi ikawa mru chrétien ukirika ngona wanzani waho ma chrétien wo hazimi ma chrétien hau walo religion da jina wa jarme shughuli yo kesina problem uralika wazungu waja yo kesina problem shamru mkomori mana yaka mwanamume ya changer sexe ya lo mwanamshe ukagarjoka c'est interdit dans la religion ngojoka c'est interdit harma culture ya hatu car non zongo sijobo tiram ngomulio ya je harma ye shuli yako no si haki botiram yo kabili na kimu hata ya johuja parce que nganjoka ya humwinvite anjoka humwinvite. Quelle raison ou comment inviter botiram? C'est quelle raison qu'inviter na kimwaja yaja mshli ya hao? Quelle raison? Yajate hayasa. Yajate point. Yajatsongeze hunde jemu ya hunde jemu zinji. Yajatsongeze hunde mapesa menjamu 10 botiram. Mapesa ndio akawuyasa hao. Mapesa ndio akawuyasa harmo 10 hao bali na kimwaja. Ilo suala njipozeo kelele ntere upari na kimu yaje haruma yeshuli hao kelele ntere upare mru kafiri jinru kafiri esola kafiri pour moi la kafiri mru kafiri hamana kimu yaje yeshuli hao kelele ntere mutura si haki wakomori na tena si haki ngarejitse na njino zamba si haki ngarjuwao kaya simu wane silamu yensi ya komor les îles Comores juzul kamar garjoka si wane silamu ngono garjoka si wane silamu karina ukubali vake wangu wakomori bandu hao wajiwa shanje dini ya hatu karina ukiri vabuhe wana komori washanje wanaume washaje ze seksi za hao wache wanawashe karina kubali si wakomori vabuhe wanawashe washaje ze seksi za hao wache wanaume yongari zambao hano enge muhimili yao na kimu yabo yashanje seksi ya hai
kamna ushinda mshanje ya dini ya hatu wazazi wahe darasa mwakabala juzi ngarimambia woni kamna ushinda mshanje ya dini ni mafundi mwakabala no wana wakomora kabala makamre koti na kimi kamna ushinda mshanje dini ya hatu yongari mwambia woni parce que l'année fasiri ya bala wakomora ukawarwa milia na kimu wa mwimilia yabo abo Muhammadao pour moi abo otime silam mimi abano no ka otime silam ngenda milia mbu kafiri yamre mokoti ngenda milia mru kafiri ukaya ngofanyoro hufanyando zo wafanya yabo wabo Muhammadao ngo Muhammadaye yule fasira yabo iyo ne fasira yabo bakomori mriyahimila mrubwizi yabo yabwiza madaye mriyamila mru violeur ya viole mnamwana yabo ya violeur amadaye hene mriyahimilia mru ya changer sexe hamboka hufanyano bona kimo yabo hamadaye yabo hamadaye eni mriyahimilia génocide hayimriyamila génocide yaba participer génocide yaboye génocidaire ba ni le fasira yabo nyondo mwahimilia nakimu bari ngema na mshabasa mumrema ule kotsi ngami désolé shabunga ngani hamadaye ngami désolé yabo nitime silamu ngami désolé sha mane silamu yamini kai mane silamu yamini kangu ngwamini kangabo Mungu subhanahu wa ta'ala yamini kangabo Qur'an ya Mwenyezi Mungu mwane silamu swali heni siku mwane silamu amini kakolinga bodini mwane silamu udungo sharia sha Mwenyezi Mungu mwane silamu udungo ye omwendeleo wa hedini mtuamini kajo imilia na kimu ya memekosi mtuamini kajo jibiwa izo na kimu afanyao hajo mterpele kajo jina mwimili hajo mpara mrongoze kano ti haki utido chaweri arangaria utido huja werangaria basi ti hamadawe utido huja no utijoma no jokalokai enda yiho kangwanzo enda mala honda jina ndo adore mazebali za hako neze swari za hako shautido huja we rejari tsanganyi handa sina we no katsuhanza bwana kim komori stabi haswafi zinuhoza juzi harma ukombi waturama wanauna nakimu ya vale gauni ya ngale peruku ya tia ya zinao nione wana wakomori wahimia wadombe makotsi nione wazazi wa darasa yabo wadombe makotsi hata garo mafundi wakaya wote na wakambe makotsi si haki wakomori nezimuguri yone zenya za hatu yenye wakomori nezimuguri yono karistehi dini bakomori karistehi dini ya Mwenyezi Mungu bakomori basi nti haki isabana basa misasele wa helino abasa sasele wa helino nawa inde helino nawa basa helino nawo abasa ngano ne helino abasa uka owenjo walo komori ngwajiro kaya ngajoma ngo wemesilamu okomori ndungu jirendo kaya mingami islamu ngami je suis un musulman shambriela wa komori hajabu nufaransa ndungu tsodoaze dina ba ndungu tsodoaze dini hadwazo silamu hadungu ndungu zina jina mreka komori garejetsena mreka komori ndungu jirendo kamnunge mwane silamu shaila wa komori hajabu nufaransa owenji wa hatu bangi wa hatu jabada na siwa komori sonsi pia shabangi wa hatu ndungu tsodoazo silamu na mtsongone zabiri na mwene zabira juzi Marseille ezena jokaba ekahula komori na kimajo subute darma ukumbi mtsoamini ekahula komori na kimungu zino ni hange komori na kimu vajobo hawana komori ndo amemilie mtsoamini shana bakanga si unulaya ngasi mu Faransa wanwadwa zedini wanwadwa zedini
zamba darasa wazaze wa hatubagu hao wakabala juzi wakamre makoti wazaze wa darasa wakomoni kwa jamba wo shama sha darasa shila shama sha kisilamu kwa jazamba fundi wao madisha yo kwa jazamba siramu ndungo jaba yotwe maido ya defende darasa kwa jazamba uka shila shama sha darasa ngo ubanu wadosoma zedua wadosoma ze aya wadosoma Qur'ani rizionono ziona wadofanya competition za Qur'ani rizionono ziona wadosidia owana komori wadosidia emesilamu riziono ile ugachuka ile wajoka ya sura Mungu fanya shughuli ya parimbuha mana kimu na kimu kangajoka na kimu nezi mujo mswamihi shanga joka bila kafiri ya changer sexe halafu ya buliwa ya jarmesh ya shama ya darasa parce que la jarmesh shama darasa bale shughuli ya tulamu ile darasa wakaureme shughuli ya jarmesh ya shama darasa kabati mngu mzima wa darasa ya buya unana kimubala ya jwabale yamre mabibala yamte michelambe bala yamreme michelambe bala mukaende zahe kabati mzaze bala wa darasa jwabale yamreme michelambe bala ukaendeza bona kimu shapia mdazamu kiansi mdombe makoti. Salama mwanama mtukufu le grand patriote Hamad Ambali. Mwanama mtukufu Papa Rufaida salama na simodele. Kabati mzima bala ya juhamreme mavi ya mnunge mbie bala mkenda zaho yenda zaho bona kimu shamdaze mkensi mdombe makoti halafu mfikiri kabalasi ringo wakomori wajibi wao balasi garjibi wao ngafikiri kasi mesilamu rijibiwa botiramu ti haki tena ti haki ngareji tena ti haki za jiri juzi Marseille ti tabiha antukanga bwana komori wenji mesilamu de mesilamu mwene silamu nganjokeni mwene silamu hatabiha ngutabiha hozo na kimu yafanyao ti haki na tena ti haki sabuze komantere na wana armaze komantere armaze page na kimu ya publikiwa heli na kimu ya tilwa jemu akomora mtina jemu habo hata wakomora mtina jemu hata zena tabese la 2000 jemu harmaze page quelques pages na wana ze komantere na wana ya bona kimu ngojiso te belle na kimu ti est très belle zene zo komantere bali ya ho wakomori tu es très belle bonaki badingo jiso bonakimu uvayandu bonakimu wangu mtinaje mwabo hata badi shetani ngufanyo hazi subhanallah badi shetani ngufanyo hazi bwa komori juzi banu sio no maana mauhazini wamazani wangu Maroka hajabala Hassan. Franchement, je me suis marié avec une Marocaine. J'ai fait même pas 3 jours, même pas une semaine rimana. Et ça, hari ni mnikema pesa ngo jose katobleza hangu ngo zo mapesa halafu tsono kaye mruwai ngo nitilize oyi hakanzani mlwale ha profi. Halafu huo no negotiateur. Asani huo no. Ukaya shetani rajimu haringe makafiri pia hawata umononi. Hesa wa maîtriser aussi pia ha maîtriser pia makafiri e makafiri aussi pia ha maîtriser halafu mesilamu ngutso wa babalisa ngusano katushinda wakati ngusano ha babesa wangu hawa babesa babi wakati katushinda wakati ngotso na mwane silamu vota singe silamu vojioni hadozo silamu ola shetwani shaka tushinda sisi ndemana ka wakati singa sana na problemu babi kachuka parce que shetani katushinda shai makafiri hawarega pia watu hawametrize once e makafiri once bon izone za hundra izone za chori hundra sisi rijikaza ukasi mesilamu si wa komori mesilamu
ukanaweza hurajuzi harimo ukumbi watu ramu na kimwendea zine bali wakabana wajirendo kome Islamu zenizo shetani atungo wa utilize helila na hatungo wa baba Isa subhanallah wa komar subhanallah nezi mnariswami shanga nazo rane jatimize message langu nambe mwana maturamu tizamba ma message juzi minga no felicite e mariage ya nezi vinajalia uyeshida une mshahabu uzewe na wana wena ikambwa benze mke bazima mke amboni sante myeshi insha Allah hezi baraka mnazi Mungu je te le souhaite madame mtukufu Ababela Steve la confirmation nezi vinajalia kwa banu liongo mnono daona madam insha Allah manama turamu tizamba nganu tsaho miuhanza mutiramu miuhanza mihustehi shanga nutsaho turamu she messagile ujote swamaho wa komori ujote swamaha o Islamu maisilamu nami d'après information ishi ya kazentuzinu swale au maudu ngoja kaupara na kimu ya johaho ngoja kamlalika ya johaho bahibo turamu tizifanye boturamu manama mtukufu turamu unishiliye zinu hambiao botura mi négociateur unishiliye zinu hambiao boturamu utilalike nakimu leo au maudu bati shia wanama walo Marseille wanipara wanambiyo kaya nakimujo kalalikiwa ni turamu la hahe bahibo turamu nganu tsaho mtukufu manama turamu utilalike nakimu boturamu yoti menase hawala ngo jojo ulwaya yo conseil d'amis kama si mjo huwa hauyo menase shayo conseil d'amis un conseil d'un frère utilalike nakimu jo habo jote so maho wa komori ho mjo wanaki marimo shulia hapo ba wa komoro tabiha yemesi wanawasi emesi mesilamu emaisilamu watabiha botiramu banu shughuli ndo la yofanishiha haruma ya dini ya Mwenyezi Mungu ndo la ila ngonjio haruma mahaba njema haruma ya dini ya Mwenyezi Mungu botiramu wengo zijoha nami halafu karjelewa uka nakimu mrujola ya change ya sexe ya jiharuma ndola njema ya panga amade dola hobotiramu ya jaye njie yewe abo yelewandu zunazuna bebani botiramu yelewandu zunazuna bebani botiramu juhote swamaho wa komori juha welezu wa komori mjo wanakimu manama mtukufu tiramu utilalike nakima johaho ekaunishilia iso njema sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa komori habari doshile lizana mincho jojebyo akaba wadobu hawanama esanga njokanga wanama woni paro telefoni woni paro bonegosatwe karjajibo zo haba bonegosatwe hufanya nai alhamdulillah mishukuria miwe shilia ajo kancho weshilie sha umwa watu interpele wanambia bahi yo bangu yo kiaida yo bangu en tant que frère musulman naona nogozarisa yo bangu yo wajibu nu interpele manama turamu kaya umjo wanakimu karja kubali simesilamu karja kubali ritabiha donc ganutsaho ujuhe ufanyuna message hautifanye wono sha welezo wa komori ukaya umjo wanakimu weleze ba ritabiha donc zote habari wa komori mtsanza mkableha kwa kuyide na message na kanzani ile leo wotrasi ba l'image ya video rauna ragujuzi na kimu ya karma ukombi wa turam mtsoamini kaheni mwana mtsoamini kaka simani wa Islamu karja tabiha mtsoamini donc zote habari wa tukufu merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci.